How does God view sex? Pathinin nu pakika kitimat na asim hi iti amuam. Sex kitimat na hi nidang lai pilapu nu lapate phat lai achun min zana nei ta ana boluwa koi ham khat chu kitub lo ji a anum kha zong la hin za cha na ai lawa la zum la za cha na sang ta an nei pi owa hita hi za mo thu zong he ana min pha be se lo hi wang se num te en tu lai khanga hin sex hi kai hang du ngai dei phat pha ino phat man cha thei cho thei danin akilang tan a hi sex a hoina le athu pi na hi ki man sa he ta le kilomin sex hi pathi ni itilam dola amu a chukit zong le mi hem ten itilam dol athu pi na hi ichin tup de ham ti dei sa na zala hi che video yam ki sem a hi pathin thu in sex iti amu am ti hi hilchi na inem nei masang uvin wa noi kho het na dola sex ki mu dan he via kit angai jin he và nói khuyên hết là đó là sex hi nộp sa na mai mai trong khát hu lungai cha su bu hit na dinga man cha pha peng danin angai to ovin e he và nói khuyên hết là đó là sex hi koi to he jong le sex hi nei jing thei danin agyal ovin sex hi limit lo boundary lo dan gamgi nei lo danin agyal ovin e he và nói khuyên hết là đó là sex hi ai ma chang ngai cha su bu hit na ding self desire a he lo la self focus a hi no min a he và nói khuyên hết là đó là sex hi pasal numei ke ka mi hiam le ganja ke ka anei thei dan in jong agel ovin he và nói khuyên hết là đó là sex hi hin lo ke hết na dan in agel ovin hi za hin koi tabang sex nei lo chu abul hing lo dana hi mi hiam bul hing lo dana ki gel na phat chu en ai pha o he za chu nunga gon lai ta sex nei lo chu homa dana ki gel na phat chu a hi ta ne he wang se ta he achunga kimin phap he pathen thudi thuta to hin solelhum aki gamlat banga ki gamlat ahi ti zong he thim anga jit he wa noi thuil di lo ho akona ki lam hil na le thu hil di ta nei do thei ne ding hin pathen thuta in sex itilam dola hil chit na ane am ti hi an veu he te akhan a sex nulapa ke ka a ki timat na he pathen mit mo a hoi apha ahi Genesis bung khat chang som thum la khat na lama chun thil sem zo se cha pathin a ven a phale jing a ti ne he wa noya thil zo se cha pathin mit mu le ngai ton a ki sem jing a hi zi in a hoi ding le a phadinga pathin a sem hin chula a jong sex se pathin sem a he ani na a bible a hin sex se man cha ding dan a umin e he khat na chun sex hi nu pa ki ka a khat la khat ki ka ti chu person le nu mei ta po hilovin gol hang le nu nga khat ta po to hilovin ke chen na hong sunga dinga pathenin mihim te ngai chat su bullet na dinga api he pathenin mihim asema chu hi chingai chat to hin asim tha a hi in la hi chingai chat na chu mun zo se phat zo se idei phat na kai lang dunga idei phat na thi khar ki cho ta banga chu so the jong hilo a hi yeah, the Bible in any kind of sex outside of marriage to immoral and accepted ati hi ja chu zon than hoina pathian do na hin kho zong a hi hamta hi che sex a hi na ding banga iman cha theilowa a hi ting la chu athumna sex hi pathin ama thu pe mol so ne dinga man cha dinga he asim a hi ti zong hi mu do thei hi Genesis bung khat chang som ni legit chu isma hi le pathinin ama ni ti za adam la ivi chu phathe abo in hitin asayin he si phalhonin pung hlonin lang wa no hi lo so hlonin tin pathin thu pe anei jin e hi chi hi adam la ivi in nupa ti pum khat a hi na hlona mo so te ding hlona thu pe chu a hi pathin thu pe mo so na dinga chu adam la ivi chu nupa khom hlona chu le kitim na anei hlona cha le naw anei hlona a hin hlon ding wa noi gam chu pathin thu pe banga chu alo so hlon ding a hi ti hi pathin thu pe ya chu sex hi pathinin ama thu pe su bullet ni dinga jang he nu pa ke ka asem he ti su mi lo ding a he ali chana sex nu pa ki ka khala khat ngai chat bullet ni dinga pathenin asem a he first corinthian bung sagi chang ni apana thum chu isema he le Paul in Corinth mi te he nga chan adi anu pa ki ka sex man cha ding dan phatai na sei do ne a ki cheng te ni ki ka ata sa khanin khana dinga I chalo hela khat la khat ngai chat ke them to na su bul he na aman cha hlan ding cho pathin thu pe a he sex outside marriage is selfish hin la ki chen na hong sunga ngai lut wa nga khinei ju khat la khat ki ngai lut ne le ke them to na ke na nga nang ke ya na hi ti ke pi do na jong a hi chi hi ngai lut na nei ta a za bol puma
iman za thei ta ting chu le nu pa ki ka ki ngai lu na zong he apin do sa hi abela be hi ti pa hi sei do nom u ve ne he anga chan na chu zong le sex hi pasal nu mei to ki ka ki ngai chan su bulit na dinga hilove nu pa ki ka pasal le nu mei ki ka ding bo a hi hiza chu Leviticus bung som ni chang som le thum na lama chun kitip na luya dan thu in koita bang pasal ke pol na nei aum le thi na chen gya thi mo na chang the a hi tin a sei ne he pathina da then ta a hi ta bang chon dan chu ya chu sex hi a limit hi in a boundary hi ti pa jong chu sei do no u be ne he a gup chan na chun sex hi zabol na respect ne angai jen he kai lang du nga i dei phat na chu thilap lo to hlia thei jong hi lo a hi kai lang le khulai du nga i no phat na ki chep nom na man cha thei be se jong hi lo a hi za jo pathin ki chen na chu za han ki chen na zang khun chu su bo hi un ati hi Hebrew bung som la thum chang li sunga chu a sei a hi ya chu sex ki ti za bolding a hi in aman cha ding dan hi in pathin thil sem hi za chu pathin lo pin la ding a chu za bola man cha phata aning angai je ti hi sei do no me hi ya chu sex hi pathinin man luta a mihem te thilpe ngai lu na thilpe a ane hi in mihem ten phat som le dinga ke pe hi je achun hi chi a phal amun to ke to a hi iman cha thai te ung le chun a hoi na le a lo pi na chu mu do theya pathin lo pi ne dinga he man cha pha a nei the hi ti pa hi sei do no bo hi angaya aza phachan zo se pathinin ama thil sem ho a lo pi na le a thu pi na i mu do theina dewin ai man cha pi taw hen